Недзелјовим телевизийним магазину hodni se opatric čast великоноцnej službi s katedralnej cerkvi Svjatoho oca Mikolaja u Ruskim Kresture, a zdohadnjeme vas i preco Veljka noc najvekše hristijanske šveto. Predškolska ustanova Bambi zo Skuli Tihnjog zo s programami po šitskih odzeljenjoh preslavila svoj 23. rodzeni zenj. Tižu vidice iz vidzo s prepodavanjoh kotri na Filozofskim fakultetu i u Zavodze za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh otrimal doktor Tomaš Kvoka zo z Poljskej. U televizijnim magazinu budzeme emitovac i prilog zo z Mikloševcoh o aktualnej situaciji u školstve, u tim mesece i o tim jak Mikloševčanje vjazani za cerkvu. Tako i po zakončenju televizijnog magazina na 21 hodzinu na Šore Famelini magazin Široki plan, u kotrim hostci budu Rusnaci z Mikloševcoh i Petrovcoh zo Hrvatskej. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodzin i Široki plan na 21 hodzinu.